6 minutes past 9 o'clock usenamke umhlekazi omhlelo ungafani nabanye abahlekazi namhlanje nje imhlodlo lomnye namhlanje kumolesithathu namhlanje uzawuva abantu imhlodlo labani namhlanje awunqebe simathi ndigqitha nje yona nje into engihlule ngayo ngikhuthi fela kwa para sport ufita nna awumadoda ngithobothi zona kija fat kaso banna ene kana go ke tseba hantle le mo mamedi wa tseba hore hayo ya motlo feta mamedi mara ka tumele o motle ya botwa ko mhlengenge ke kho Sorry ngeke the right into go tuma no right wena I know the right. Thank you so much. Compliments of the new year. Amen. Same that kuwe go qetetse ke a khola bekentse 6 tse fitile yeah hal ke thabela o bona qala bona motho ka we ke qabanya batho ampile qabanya batho re a dutsile batho bana ha o fitla ba re monna o ntse le ka qala bona motho ka we ena nana khale le dutsile yena batho ki bana but I hope you jila mnati da no ke jela hantle hona ho finyana ka roba ka yetsa ke khona feeling ka khawana le ntse tsa mona Bloemfontein hona Bloemfontein locally bona ke bitsile ba hey mamedi pinga ke phi butwa ka phi di meters izo ke ezo pinga akuhlangele ngehliyo sithi nqa Hoje ena ha ba jela ha monate. And then like there was nothing interesting. But the octopus. Na Christmas tea. Okay, ke opula ntse ke le busy ke le bolo so to kina one on one. I came back and then ka di 31 ke le kerekeng ka di 1 ke robetse. Then nothing else. Wa kopana le octopus. Kana ke ntwe na. Ha wa ja marua. Le khana ngwana ntate la rona batho ba di ba le makapa ba madebene no kapa kile ka imata ntate kile kopana kapa kona ba kopana le marua ba ja marua ba ba ya ka debene ba kopa le octopus tsena le maoto a 80 a jaba jamon ba di bitso jwala ngopotse ke batlolo ke lo order Africa restaurant ke ba ka octopus I'm sorry to the you know ke octopus doctor yes o se kaya ke bana jwale re khutletse ho bona jwale re khutletse lapi ya re khutlile man yeah le nna mepi mala mepi a mepi you know a ona nteng thabisa ntshole ka ho tseba hore ke bua le motho a re le mona re iqoqela le batho somebody can think re bua re le babedi but re bua le batho kapa motho ya re mametseng ana le motho ya re mametseng that ya pheletse mabaka ka ofela ya mametseng Dr. November le Mhlekazi. So we thank God can it. I want to excited and I still want to thank God ka this great opportunity to think from Lebogang Matolong, from Haurampeta, from Bontate Mthimka ofela eleng, but this is a great opportunity, you know. Ne ke bua ka ntho le funeral ya Osman go kere if people they can identify an opportunity wa tsaba ne ke bua ka ntho and hape ka la bobedi ne ke bua ka yona hape mona radio ke re wa tsoga wa sekgang ha hona ntho bohloko jwala ka ntho satana yentse mo rona ya hore re ske ra bona menyeka wa se ka ikopa o ipheta Satan o re yentse re ske ra gona ho ba le lihlo la ho bona monyeka believe me that and you know what is painful about this thing ya hore a re gone recognize an opportunity what's all right re qeteletse re bulela batho menyetla re create la batho menyetleng ya rona ga re ga pheta re create la batho menyetleng ya rona hona la batho ba ka ramanyalo ha se lenyalo if I ka isha ba ka tsela yengwe ho yena se lenyalo it's an opportunity hona le manyalo ntata se manyalo hona le banna se banna. It's not a man motor, it's your opportunity. When I was sad, woman but it's not. I say she's not a wife. It's an opportunity to have that person. It's a great opportunity. When I about it's that person when I'm mona but you don't see or it's an opportunity. So the problem now we think or minyetla ke utola
o kopana le batho tlhokile o kopana if nga thola chance if nga thola opportunity o kopana le mang and then munka o le ntho o kopana le motho but we don't see and recognize the opportunities that Mdimar created and so on. And here's the problem, because we can't see and recognize the opportunities that Mdimar created and so on. What's what it is? Refane ka yona ka menyetla ya rona batho ba bang ya o qetela re fana ka menyetla ya rona re etsetsa batho menyetleng ya rona and ya bobedi e bohloko mhlekazi ke a hore wena o ska wa bona menyetla o fihlela o bona ke batho ba bang ba ka thoko wena ba o shebeletse batho ba be ba wisha ntho ye wena o le ka ra yona mara wena bo sa bone bohloko ba yona kopa o ipheta ndata batho ba wisha ho ba wena ba be ba wisha ntho le ka ra yona wena o busa ibone rena le batho ba sa boning banna ba bona ba sa boning basadi ba bona ba sa boning di partners tsa bona but ntho bohloko batho ba ka thoko ba ditse ka thoko ba ntse ba re I so wish I can be that person. Nkare Dr. Lava go deeper man of God ka mo nyetla kore o hlalosa ngone ha re bone menyetla jwang ha ore monna eno ha se ke monyetla le mosadi eno hantle ke monyetla ka nka go deeper man of God. Okay, hey man a se maskaza tse on tshwere hantle until we see that, until we understand that. Nekere ho ba thaki ba ruta kere when o ka nka ngatsa bitsa hlaihlaiso sefe. Let's say I'm sorry momamedi ke a tswa ra tshwana lo bitsa ntwe ha re ke re Coke ne and then how ga ya Coke when on tshwara Coke in ngotse ka bitso le leholo Coca-Cola but in the ingredients kara se hlaiswa se ona le di ingredients se hlaiswa se le se na le di ingredients tse tshetsweng ka ra se hlaiswa se. Now when you drink that drink automatically hona le dintho tseo di tholang ka baka la o thola Coke drink eo ka wa nkutlo hona le dintho tse kopantshitsweng a wa se ka nkutlo hona le dintho when you drink hona le metsi hona le di drink tsa di energy when you drink that drink ya energy ndate ba tla o jwetsa hore hona le eng hona le energy hona le eng tse ding di tla o jwetsa di eng di hlaiswa tse ding hore hona le whatever ba di ngola dintho tseno ka mantsomo when you drink that drink o tsere drink eno we yena automatically who not drink eno so thola le di ingredients so monyetla hona le batho ba tlang ho rona but when o ka mo sheba mothong ho tlile yena maro o acceptile yena but ona le dintho tso bile le tsona ka baka la accepta motho. All right, hi okay, just to have that person okay o bile le monyetla wa o ba le dintho tse itseng ka baka la ho ba le motho le bophelo ba hao ke a utlwa ha nkutlwile nna ke utlwile metso tso ke re shimela bse mehlala fela ka mora hora yena ya borobong. Doctor, yes o se ka re swere kae wa sa khala re bue ka nthude ke khala re bue ka a kre re na le di lerking di libitang di resolutions thank you re na le di resolutions for hasle mo se ka ba bang ba dingotse which is I believe batho ba dingole le nna ke dingotse tsaka very important ba bele tla bua ka tsona why batho tsantsi ba dingole very important to write down the vision ya how ya selemo sena but today ke batla to bua ka we need to have the resolution ka manyalo le ka relationship tsa rona. Yes, also number one we need to sit down and check okay ke selemo se setjha plan ya rona ke le kefe what is our plan this year. 2 what are the things that re atselletseng tse re affectileng then re dilana jwang le tsona okay or this year things that affect ba se kai re ya kai plan ya rona ke then ha qetile ke eng dintho tse re distractileng selemo se fetileng ke dintho tse re frustratileng le mo se fetileng because wa se kai once we don't we don't sit down and check I get to believe it in English
I ke batle self introspection, but how le check up o sheba morao reflect thank you so much. When re reflect ho re thusa ho dula fatshe re lokise hore this year re ska ra iphumana re phela bophelo ba last year, and then re ska ra iphumana lenyalo la rona le relationship ya rona entse tshwana le last year. So number 1 ke tlo re mo mamedi ene ka re ba ka mamedi wa ka ratang lona bana le dipene le dibuka, ke kopa le di mathele le di late bana le dipene le dibuka tsatsing lena re skolong re a ngola mo mamedi a siapala re ngola bana le dipene le di notebook mo mamedi, because the page then di tlo di ntsha ona le nthe ba tla re o yona the page then ba tlo di ntsha ha ba mathe ba late dipene le di notebook ka pa di diary tsa bona wena mo mamedi wa ka ratang re tlo sheba re qala kae ho fixa manyalo a rona le di relationship tsa rona. yes ya pele wa sekana ya seka ya pele e re tshwantse batho ba yetse ke a utula tafoleng ha ba eta tafoleng ba gona ho ya tafoleng bana ba mamelang ya ntafole le fihle le nke dipene le dibuka tsa lona ba di be mo, then ha ba qetile ya pele ke hore ba discuss hore le mo se fitileng e mong le e mong ba sa blame ane re tlo tla dibukeng le pampiring ha le blame ane mamen e mong le e mong a nke accountability re qala mo baby marona hana re wena last year ke di in the mistake le di failure le di frustration so di entseng iseng o nkentseng last year wa se ka yondif mabanga buzani ukuthi unkentseng last year ona unkentseng last year re etsa now re bua ka batho ba reng ba batlang ho nka accountability. You know why ba tlo nka accountability? It is because this year ke batlang ba tlo yetsa tlo ba thusa e tlo ba thusa hore this year ba se ke ba tsala ba ba le frustration ena yo ba pileng le yona last year. Number 1 ke hore fela e mong a nke accountability hore yena ona na re ke eng e ntse hore ba lwane ke eng a bue ka yena mo mamedi ya pele ko bua ka wena ko paleng ko ha o bue le partner ya hao on ka accountability hore wena ona na hore o no le jwang ona na ke eng ona na bothata ba o ke eng le di bue mamedi wa karata on ka eng accountability. Now how qetile mo mamedi dintho tseno tseo o di buileng tse wena o di buileng tse o tsebang hore ke tsa hao ko se wena o leng sona wena o manganga o bile manganga o bile le pride last year in mo mamedi dingole ka ofela dintho tsena tse wena o di boneng ka wena dingole ke tlo ba jwetsa something wa sekana ha ba dingole ka ofela dintho tsena tse motho a di boneng ka yena hore ke bile manganga ha ke good ka communication ha ke communicate hantle ne ke le le pride ne ke di eng ha o qetile dintho tse mamedi o di ngole jwale ke tsa hao tseng ha o qetile o di belle ka thoko ke tlo jwetsa o tlo di isa kae okay here di bue pampiri eno ya dintho tsena tse di ngotseng tse wena o di boneng ka wena o tlo imanamisa in your bedroom o tlo imanamisa in your bathroom o tlo imanamisa toileteng ka morao ya toilet hore nna November ke bile manganga last year ke bile le pride ke bile le eng ke tlo jwetsa why ke tshojwa. Then how qetile agree now this time by doing that mo mamedi re avoid that ba hore ko jwetsa re nkentse because hona le batho ba sa batleng ho jwetswa ka di mistake tsa bona but to avoid to risk ka ho jwetsa hore wena nka accountability ka hore wena o be honest and mo mamedi this thing ha e batle motho ana le pride into ke bangona e batla batho ba honest e ba willing ho lokisa lenyalo la bona ka relationship ya bona and mo mamedi ke kopa leng it is not like the into tsena di tlo etsa re ska ra hlola re lwana di tlo etsa re ska ra hlola re ba le misunderstanding they will always be there di ka ba dula di le teng zo hlola zikona but re etsa now re try to minimize dinto tsa rona le di frustration tsa rona le di misunderstanding tsa rona and re try to minimize ka re tlo mastera e ritsa tabeng ya master communication. Number 2 e re pushetsa tabeng ya change re tlo change
ha ntse re etsa ditho tsena ba mamedi ba tla ngutlo. Now how qeta ho accepta wena hore why I mean it's car ha nna ne ke etsa ditho tsena because no nke etsa tjena. No, you just accept your mistake nje wena. O ra tswana ke le manganga last year kapa mhlom all these years ne ke le stabone ne ke na le pride wena ibe wena ya ipona. Then o qetile nke pampiring o tlo di ngola o di beka sitting room o di beka I mean come sin sitting room, toilet, bathroom ya hao le ka bedroom, bathroom because re hlapela teng, bedroom because re robala teng, ka toilet because we always go to the toilet every day. Mamedi bana ba sa ba ntse o beka kitchening ba di beka kitchening. Then ha ba qetile ho etsa tseo, then re tla o page ya bobedi mo mamedi wa karata. Page ya bobedi jwale ke mane mo o reng baby o batla a konjetse king le in yo o batlang hore ke be yona ke in le in yo batlang hore ke be yona o batla ke me motho jwang e motla ra nna baby ka tobe o be le bikoko beso o be o mamele o tlele etsa strike o bona o mamele o tlele nku ngoheletsa le a dingola mo mamedi le tsona di ntse di tlo ya kae ka dikamoreng tsane. Why wa se ka tshwantse re dingole ntho tsena hore bebu batla ke be jwang a great tsane e bile tsane tsa pampiri ya pele ho bohlokwa hore le ka di eda tsona le ka nna la eketsa ho tsona hore okay tsena ke tse nna ke iponing ke le tsona hore ke ne ke bile manganga ke bile le pride ke bile eng ke bile le then ha qetile mohlomong jwale fana na chance hore ke di fe apetso sa di batleng ka nna wa ngutla nna jwale se le nna jwale ya edang on your pampiring ya hao le wena o tlompotsa hore ke di fe jwale tse sa di batleng ka nna. Now re a dingola re eda di matsane tse wena o iponeng ka tsona le nna jwale ke ntsha le tse wena o sa di boneng ka wena tso sa kang o tse o seng aware hore baby yena yona ntho o Hawaii mention and mona thing ha ke rati ntho ena yo le nyona ha ke rati ntho ena mo mamedi jwale tsena le di discuss. You just accept your mistake and accept hore motho wa ba tleng ntho tsena we buel. You don't reason, you don't justify yourself, you don't do whatever you. Why mo mamedi tshwantse re dingole di ntho tsena pampiri tsena? It is because now pampiri yena bobedi o re tlo botsana hore bebo batla ke be motho jwang o batla motho jwang ke be ke jwa ke etse eng ke tseng everything ena yo motho wa e batlang yo le nyona le ngola hore motho ka batla ke buelena ke communicate motho ka batla 1 2 3 ha o qetile le yona yo o e beya ka kamoreng o mo ka motho batla bena le pampiri tse 4 o molomo o na le pampiri ya enemy ya hae because yani ya the problem yani ya the problem is that the enemy tsa rona tse re sutlileng last year. Now pampiri ya bobedi ho ye mong le emong ke pampiri e yeo re adjustang ho ba seo di partnera tsa rona di re batlang re be sona ka mantshamang re kenya will alignment and that I get mo ngutlwisana we are adjusting now I want to be the person you're making. Yan yo nang le na karakelelo because the reality of the truth when I was a kaikuru when we choose a partner we choose about recently bona karakelelo omulo omumutu you had this person in your mind what batla mosadi ya tsheng ke batla monna ya tsheng ka bo madimabi ba bang ba nyetse ba bang ba ka radi relationship but how so sheba this person ha se yena ha se motho ya yo nona le yena in your mind. That is why ba bang ba le frustrated by doing these things that ba jwetsa tsona ngola fatsore baby ke batla motho ya solo ke rata o be solo. It means Momamedi now you are changing, you become that person ya batwang ke partner ya hao. Now ke kopa ke ba fe mabaka why ke re ba dingwale dintho tsena wa se ka ne ke ruta ka ntong ka Sunday kerekeng when David alwana Goliath. You know why David a hlotse Goliath? A hlotse Goliath because the Goliath ona bonagala. Okay, ona le visible ona bonagala. And that is why David a gonneng go tlaka strategy go ba le strategy. Okay, ke tlo ya nokeng ke nke majwa mahlano and then kwa kinye ka whatever yaka ha qetile ke shape Goliath tsena because ona bona Goliath. Now, why
ntho Samsoni a ile a defeatua le hoja Samsoni was more powerful than David maru defeatue ke mosadi. Can I go deeper? Go deeper, man. Samsoni was more powerful, but Bible the day Daniel Kimam Samson Delila ane abata secret o Samson ite mo mabilo ka ratang bukeng ya ba chapter 16 verse number 16. Ere Bible wa se kae. Number 1, hoti Delila wilang ka ba Philista ba be ka tsunga ba pata we yas. Yeah. Ayetsang abapata ka tlung le ka marulelo abapata ka tlung. Now Samson onase aware hore the enemy tsa hae ha di yo hole ke tsena tse ka tlung on the ka manza mona bona yena ona bona yena batasa se bona di enemy ka tlung. Now ka bo madima nthere ya tsa re hlolehe ku dilana le di problem tsa rona le di issues tsa rona di eng. Sometimes we are not aware ka di enemy tsa rona. You are not aware ka pride on leon. You are not aware ka stubborn so ka bo stubborn bo le ha ka ba wa di jwetsa di ntho tsena marwa di leba. Now when o di ngola o ngola re nna ke na le pride ke na le bothata ba pride ke na le bothata ba manganga you are exposing your enemy because all the ka ra toilet o ditse ka ra toilet o tla bontse o sheba pampiri ya no ro kana ke pampiri ya kang ke stubborn ke manganga. Now you always remember your enemy. How sheba di pampiri tsana o hopola di enemy tsa o now di etso jwa di visible di gona o bona o di expose tse di enemy tsa o gona bona re ke na le pride ene ke kana ntse ke kupanta timo di man change. Number 2, kana monna ka o batla ke be so now o sebetsa ho ya ka e pampiri tsa lona mama se ke buile a hore. Yeah. All right, ba bere bitse se ke ba shwa bere abetse robedi ka mara hora yena ya borobon. Doctor, jwale potso ke ena na jwale ho di mataba tsena ka ofela tse di buleng tse monnate hakala. O kopana le taba tsena na radietsa. Mara ha re dietsa ko re tle mona. O fumana hore nna molekano wa ka ha ihle o itjella ke kopane nena a itjella ana jwale okay ene ha se motho ikemisitseng hore a ka botlele ke mofumane a le jwalo ene re na le dilemo wa e bona jwale re fumana hore nna ha isa le ke la ka tsa hore ke sa batle motho eleng hore wa anwa ke etsa jwang kapa ele nna he anwang haholo ke etsa jwang hore motho eno a khotsofa le yenwana hobane ihlile ke a brata. Okay, ya pele number 1 ke hore batho ba tsantse ba shebe wa se ka hore dintho tse rona di natifelang ke tla ipheta gale ke bua in the past hape le tsatsile la ke bua we need to sit down and check hore dintho tse rona di re natifelang as a person wena o le mong di ya o natifela mare affecta jwang family ya hao affecta jwang lenyalo la hao affecta jwang relationship ya hao. Yes ke need to jwala bono ba o natifela we but you need to sit down and check or jwala bona bo yetsa bo affecta family ya hao bo affecta relationship ya hao bo affecta bophelo ba ho jwang and dintho tsena tse re tla tla ka tsona wa sekang ke dintho tse tlo etsuang ke batho ba willing to sustain manyalo a bona, to bring peace manyalo a bona, to bring that spark manyalo a bona. Dintho tse re buileng ka tsona di tlo etsuwa ke batho ba batlang khotso, ba batlang ho tlisa peace, ba batlang ho tlisa spark, mamelo a karata ba batlang ho qalella ho tswela pele ka di plan because pattern ya total dintho tsena mo mamedi di frustration di re affectile that hona le batho ba o selemo se fedile sa last year ha ona ntho le one a yentse. Why? Because refocus on doing, refocus on the argument and retain, they're affected. So by doing this thing at Katobiakayon, both of us we want to build this marriage. We want to build this relationship. We want to see our relationship from the relationship and we want to be happy. We want to be in an environment happy because the total conference take bilangaton. Tana to record change listen to record the to change the environment there because babang ba pela the environment and semunat but if we can change momamedi change rona to change the environment there pelango. All right.
a re utlwe bamamedi ke bana ba sentse ba kene ka mona e mong o re Dr. Dumela jwale motho ha sa kgone ho mamela what to do nna a ke sa batla go qeka hle a re ha sa batla ho mamela jwale yena o tla maetse jwang because yena ha sa batla ho qeka. I'm going to be very very brutal ka answer ya teng mara ke a okay e mong a re dumelang hide my ID wa ka o rata basadi ke dula ke bua le yena wa tshwana ke nahana ho tswa ya wa ka o rata basadi ke dula ke bua le yena mehlaena yeah jale tje ai ke batla ho tswa ke nahana ho tswa what's it one of the thing about ba bangata ba sa itsebeng momamedi that is why ke tšho ke re ka re batho ba ka ya dikerekeng haholo tsena tse tshwana le tsena tsa rona tsa bo deliverance man mo rapelang di spirit mo re kgonang go rapela batho ba nang ba spiritual possessed momamedi ka magetlo mangata ke bone ona le bontate ba kenywa moya o rata basadi ke bone ka magetlo mangata ona le bontate ba kenywa moya ke baloi go kenya ba ratang jwala ke bone ka magetlo mangata batho ba bangata bomme ba bangata baloi ba re mo kentse enga hore a lwane le monna wa hae a be sta bona most ya rona buka ya ba Efeso chapter 6 verse number 10 ere Paulo sore a hlomelang ka dihlomo tsohle tsa moya ne hore le tle le gone go qhela maraba a diabolos go bana re lwane ntwa ya nama le madi empa re lwana le memeya e busang e laolang e rena ka bo mamedi wa karatang I do too said into every time o tshwantse bentse re lahla batho re etsa because totally ya total ha re qeta ba lahla it is not an easy thing to thola emo yes ba bangata mo mambe if in le ntwe easy o thola mosadi mambe ka be se renyetse if in le ntwe easy ngabe se ntse renyetse so mo mamedi ya pele batho ha ba batle thuso ya pele mo mamedi ha le qeta di ngola dintho tseno kaofela ba tla nthuso o tso for tsona because tse di tsa tsona o tlo thola hore there's a spirit behind monna wa ho rata but there's a spirit behind se mo controller mosadi wa rata there's a spirit behind ba tlan thuso mo mamedi and how feel okay monna ka batlo ya thuso bo batla thuso mo batlele thuso tsa mo batla thuso wena kapa o muzwa because ba mo bona o tlo thola hore satana ka mo etsa be sta bona ra ska batla thuso but it's very important mamedi wa ka rata hore re batle thuso le tsona dintho tsena tse kreng ba dingole batho it's very important hore ba se ba dingotsi ba ka ya ho motho ba ka ya counseling ba ka ya moruti ya rapellang ba ka ya ba fika ba jotsa ntate moruti ke tsena itoro tsa rona re kopa re thuso re etsa jwang re dintho tsena di sebetse so mo mamedi ka bogotshwanyana it's very important ho batla thuso ke gotile ba sekang ya jale ho yenwana a reng yena ha sa khona ho mamella jwale kore a re monna e rata basadi eno a re ntumela jwale motho ha sa khone ho mamela a sa khona ho mamela ke etsa jwang these people ka re ka be ba tseba ke sa batla ho qeka mo mamedi wa ka rata wa tseba ntwe bohloko mo mamedi I will say young the counseling ya ka but ya ka o fitisa ha ba e for prayer batho ba rapela ha ba ithuto ya batho ba ka ba rapela mo mamedi wa ka rata ke tlo jwetsa you know the biggest problem once o raksa batla o qeka number 1 what if motho no how o demon possessed there's a spirit some controller ngate batho ba understand hore the spirit is dangerous and this year ndate mdi ba ka re thusa ha ke sa hlola ke rana program yena fela ntle le hore ke ne ke khote lentswe la ndate mdi because manyalo a rona lenyalo la rona le tswa from the bible lenyalo ke ntwa lentswe le qadiwe ke ndate mdi tshimonya Eden ke ntwa ndate mdi so kae ka esa mo mamelo ka re tlo tshwanela hore re ke re nne re phushe ka ditemana re kinye ditemana ene ndate mdi ka nthusa re ka le rapelle batho sometimes rapelle di family pele re kwala show ya rona re tla ne re tshwanele go etsa jwang rapelle di batho pele re tswa mamedi so ke batla hore mo mamedi ya pele batlang di thuso because e bohloko ke na mamedi o tlo re wena o sa batla go qeka o tlo change ke motho o tlo thola hore o possessed hona le spirit se mo etsa ntwe ya bobedi mo mamedi ha hona le baka la hore re dule ka ramanyalo a change rona mamedi if lenyalo la ho le se le batlile dithuso se le ile all over mamedi then
nka le dumela re le lokollane unlike be le dutse ka ra lenyalo kapa le dutse ka ra relationship eo jwale le destroyer nang wena le partner ya ha e sana molemo ile jwalo mo re destroyer na now I'm destroying you le wena wa destroy now qeteleng ya qetelo tlo lahla batho tlo lahla le ne mohlang se ke le destroyed le nna ke tlo lahla maybe but ke tlo lahla le ne mohlang se ku destroying so mamedi ha se le dinthong le se le batle le thuso mo mamedi wa ka ratang then skela dula manyalo a chentang seo le leng sona a chentang personality a o yetsang gore jwalo fumana jwalo le mohlang o kopana le motho ya innocent o tla boso se o se motho yo ka gona go phela le batho ba bang because the sad part gore most ya batho ba re chentang ha se batho ba phelang le rona ba re change ba qetile ba re phasa jwale ka bolo ke go ba o ipeka ba re change jwalo ha ba qetile ba re pass ba re fitsetsa bathong ba bang ha re fitla bathong ba bang se re sokola o fita batho ba le ba rata le ba innocent le bana le ba butsing dipelo tsa bona for runa se re sokola o fita maphelo a bona because of bana ba re trapile ba re tsongo bona so mo mamedi if lenyalo la o se le fitlhe staging mo le reng le zammeli chinchile le batlile dithuso mo mamedi le kampala a ruana yona ke a support after hona le puane reng after every war there are casualties in every war. Yeah. There are casualties. Can it? Wala ka manjamang re watla di casual. Good evening, men of God. Na kenwa motlhang ke ratang. Ga ka bobeya mo pelong but waka o bo rata thata a kampa a simolla ko toropong pele ke buile ebile ke kgathetse ke nna matha mo Rockland. E mongare dumelang ka lapeng yo waka o hladiwe ka baka laka jwale o ile ho mme ya moholo ho yena a re wa morata and ha sana nako yaka ke go pareskera di messaging ke go bontsha something a khomina abantu thina abantu sizolunga complaints I'm telling you ha hona mohlang re tlolukang o tle ke itserta le shwe rona tlo re ngole dintho tse re leng tsona o tlona e sentse o batho ba runa ba re yentseng tsona o tlona se re qala re pointer the fingers kaofela wa ka nkentse kaofela we are not going to be okay mo mamedi ka ha re botse rona doctor jale ha o le tjena ke feta jwa ke thusahala jwanna o sena seo ke leng sona ha hona motho ya buang ka yena di comments kaofela di messages tseng kaofela ha hona ya buang ka yena mamedi and that is why mamedi tlo nkele jwetsa a community zolunga because tlo nkele jwetsa mamedi it doesn't matter or mona una le di flop tse kae but tlo thola le wena ona le mo contributant day doesn't matter mosadi wa una le di mistake tse kae but tlo thola somewhere somehow ona le mo contributant day but we don't talk a contribution man are focus to contribution rona re focus about ba re yentse that is why all the messages on so di bala ke tsa batho ba reng wa ka nkentse ha ona motho a re ntate moruti wa tseba nna ha o qeta o bua ka ona ke realize gore somewhere somehow ke feitse lenyalo laka mo mamedi ke kopa hona jole ba reng se re ditse tafoleng kapa se re dipena ho ko kene bona e mong a re fela tate moruti ke kopa o fane ka scripture seo hape se buang ka moya o ditshila manyalong or on the relationships. Okay. What's my kitore mo mamedi o kareta ke tlo bua ka ke batla ba bale ba Efeses chapter 6 verse number 10 but ba ya o Mareka chapter 5 Mareka chapter 5 bua ka monna eneng a dula mabitleng ya neng ana le moya o ditshila now moya o ditshila o gona o laola motho ko no gonong ka motho eno ba mo isa mabitleng ka mantsho mo mamedi Bible tla o bontsha gore moya o ditshila ona le matla to control maphelo a rona that is rona le batho ba enga bana le enga that is rona le batho bana le enga engwe le e kotsi mamedi that is rona le batho ba bolayana that is because people they don't know hore each and every bad thing there's a spirit behind each and every bad thing mo mamedi there's a spirit behind and it's just that batho ba sa tsameng kereke tsa di deliverance ha ba tsebe nix batho ba sa tsebeng deliverance ha ba tsebe nix re di spirit di operate jwa ndate di spirit di kotsi today ona le couple ne tlile ba lwane physical fight mamedi physical fight ba lwana ha ba fitla honna
ke qeta ho bua le bona qeta ba cancel ha qetile ke ba rappel ha qeta ba rappel ho bua mme wa ka next door Stratton seo some are mosadi ona le monna ha ke batla ba aruana every day ke butswela moriana bosiu hore ke kenya mosadi ona street hore monna ona le banyonyane le mosadi wa ke rappella mme yena yentseng a blame monna hore monna ka etsa tse ke ba lo ba bua ka yena mme a dula Stratton a bua ka ro mosadi ona bosiu bo bo le bo ke mo butswela street hore monna ya monyonye le yena nyonye mosadi wa ena ba nyonyana ba lwana physical but ha ke ba ba fika una qata bua le bona ke ba rappella ke ba the spirit behind ha ke rappella then again ha ke rappella ntse ke tswela pele rappella mme le oso wa mosadi wa ntate o te ga itsedi ya ntate le yena o sebetsa family ena lenyalo le nna ba arwana uthakatha indoda umntakwabo odaba uloya obutwa hayi or ubatlo butwa ya hawana le msadi wa so but wena o ka isheba ntwe unotlo bona ntwa physical kanti physical fight ena iqadile from the spiritual into world iqadile iyenzo spiritual so that is why but they must learn to go to the prayer balo rappel momamedi le ka se rani manyalo fela ibile le rata le di post re a poster batho ba rona ene re a le bala family ha o ka ba jealous ka baka la monona le yona kapa mosadi ona le yena ba gotsi ba hao ba ka ba jealous wena because wena o nyetse kapa na le motho o morata batho ba ka ba jealous momamedi di colleague di ka ba jealous bobane wena ona le motho o latang ya o rata mosebetsing ba sa unithakatha bantu and lona jwale le lwana le lona Paulos o re bukeng ya ba Efese chapter 6 verse 10 o re ha re lwane ntwa ya nama le madi re lwana le memeya e busang e renang e laola so momamedi dintho tse re tlo dinka personally re lwane kanti momamedi there's a spirit behind naqeti I started the relationship last year, Dr. November, but I see kenale anger ya past relationship. Why at least to say a joang. At least. Re hloka batho ba jwalo sefapa. Yo bo wa ka nkentseng a hle mamedi yo ha ikona. Mamedi se le mo santse se ka we need to we need to make self introspection more than anything mamedi yo e mongare o bua nete doctor ho boima mo relationship se o kene ka hara la palaka ibile re a tsofala entse ele mo ferefere fela a rona ra tsofala entse le mo ferefere ka rola palaka albatho ba tsere manyalo lo wa ke di family a nyewa ya mamela ka la tseo le nyalo la o le khore ke mme wa hao yo lona le ditsebintse tse e ja za batho ba ditsebe mme wa hao ya o tswetseng a ba o loya hore le arwane le mosadi wa hao because a sa rate mosadi wa hao sure ha re tlena hore ni machabana abodi mhlakazi le pastor Novi ke batla gore ke le bogathatela ka dikeletso tsa gago pastor Novi gore se se o fetseng o se bua no sa gore motho a bona go gona le mathata a le go batla thuso pastor Novi a nna ke batlile thuso gale ke taboga o tlhella wa ka ba dumela no gore re le kopana di psychologist today na le session ya rona di la se pastor Novi ke la bona pride lwane ya bora pastor Novi o tlo re wena ha ba tlo tseka ba tlo go dira maro ha o sheba o ntse o rata motho pastor Novi o ntse o mo rata ke re le nna batho ba eno ba lo batla thuso le nna no khona go bolella batho gore ba tsamalo go batla thuso jaaka gompieno ke tsa go bolella o mong ka re tsamalo go batla thuso jaaka o wa morata motho wa gago mo atlele ipatleleng thuso hele ke yone e tla le gona tsenala go gane ba se mo le mo ga Dr. November ne kere me bra batho abanane ka a second option ya o defender lenyalo la bone ya Tatu Novi na into endine enga umuntu bendivane naye iminyaka wandidampa emveni koko waphinde wabuyela kum sibuyelene kodwa xa ndimjongayo kubuye zazi into ebendenza zona ndiyenze njani ndicela uncedo ya nazo dokotela ha re qala ho yena momamedi ke kopa le nkutlwe ka boikokobetso
the psychologist di dilana le kelello. Yes. If I'm not mistaken. Yes. If I'm not wrong. The psychologist di dilana le kelello ya motho. When we are the psychologist in for lenyalo la kapa for partner kapa le psychologist mono hulo dilana le kelello tsa lona hore le dilana jwang le di issues le tsa jwang and then mo mamedi wa karata then somewhere somehow kelello ya hao e be thusa di emotions sao somewhere somehow but mo mamedi the problem kore the psychologist ha di khone ho thusa lefatsheng le hlakorelena le spiritual ha di khone mo mamedi ke tswa teng nkile ka di attend 2 times nkile ka psychologist 2 times. They are good for kelello but they are not good. A ke bua hampe mamedi but ke bua ka taba ya hore re na le hlakore le leng le spiritual leo e leng lona leo satana re lwantshang ka lona hona le memmusweu mmema mmusweu ka ke memmusweu ya neng a bua before ke tlantse ke mo mametse are lenyalo ke nthontate modimo but satana o ile a le hloya tshimo ya Eden and ke nnete that satana o hloile lenyalo now ha affect or attack spiritually. Now when you go to psychologist ba lo sebetsana le wena on the side like kelello not in the side the spirituality. So that is why even if le ya the psychologist but it's very important mabili wa karata hore le for prayer le ke le rai re kopa fela lo rapela nna le molekano wa ka rona e kere ke tsa tshwana le tsa rona la le se ko re gona o re tlele skipa sai kapa inyae rapele le ka hlono lona nka gona mo rapela if ba o loile batho ba ka wena le ba ka ho yena ba tlo bua ali siko re mientse tjena nna ya etsala haholo that but ene ke le ka ho hlalosa yena psychologist hore di sebetsa jwang mo mamedi wa karata the same way but ba spiritual ba sebetsa spiritual things ha ba gone ba bang ha ba good ka ho sebetsana le kelello tsa batho that is why nang le di psychologist so mo mamedi di balance dintho tsena e yang for the psychologist but again ba tla nthuso le ke le rapellwe le be le lapa le rapellwa ke a bobedi ya boraro re ka batho ba nang le enga mamedi wa ka ratang ha motho a khutlela ho wena wa sekang when your partner khutlela ho wena ho ya ka molao no tshwantse ba proud what's happening because when we agree manyalong a rona le di relationship re na le ba le kelelo hore o tla thola hore ke tla be ke dula le wena mare kelelo ka bemplela hore rona le basadi ba betere and if hangata manyalo satana na lo re etsa ha re le ka ra di partnera re dula di partnera tsa rona satana ba o jetsa ra ba ngata yeno kana mtlelebi if outina now ke ento ba kan nete kana go tse di ya ba tlwela re divorce re patala di lawyer re patala ndate o mathe house o mathile kona o realize ngore mara monani wa ka o bitere fita batho ba ke kopa le ndebo that's when batho ba bang ba khutlela di accents tsa bona now again ha le tshwanela re ha motho a khutla mamedi be le excite ke o khutla le sakala lo batla thuso again hore now ke na le enga monna ka khotlile now ke tlo thusa hala jwa now wa twa re etsa mo bang reduce ka ramanyalo reduce ka relationship re nesana le di enga tsa rona re nesana le di bitterness tsa rona re nesana le ntho tsena and ka go tsena motho wa o sa khotlile ho ya ka molao ha sa khotlile tse ne tshwantse o matholo batla thuso hore now re ska ra hlola re tlo failana hore be re lahlana because ke yena o khotlile le wena mo amoetse it means mutona wa o bona hore bohlokwa le wena o mo amoela o bolela rontsho morata now here's the problem if ali dilane le dintho tse ne di alwan tse ne di le qabantshitse dintse tlo qaba dintse tlo go so if una le enga ba tla nthuso mamelo ka rata ba tla mogwa wa o dilana le di enga tsana ba tla yang di psychologist kapa yang di kereke le fitlele rappel so that le cancel le ke ba ruti kapa le rappel so that mo mamedi is ka re motho wa sa gotletse wena o bo so mo faila hape o bo qeteletse mo etora a tsamaya ena tsamaya for good so that is why mo mamedi o le mbohlokwa sometimes we need to find a solution re batle tharollo ka o ya di kereke rappelwe kapa rie di psychologist re lo thusana yeah alright a re kopana le bana ke gona tla ba o qetela o bone te doctor no be tse dintsa dintho
ha re ke re nyame modimo ka hare re patla ka re poster ka hara manyalo a tle ka nako eo re ithunya ka tsona tsa go poster maybe a ke le batho ba sa ola ka letseng ka tle banka menyetla ba le ba sunya ntho tsa bona ditompo thole nyalo le fedile le ba maranta a tle ke rona ba ithuntseng ka go poster batho ba jela se ka ntle se solo ke thapela o rena le bothata tla mo re siele go lona batho ba tsebang ka ntho tsena tsa manyalo ke nna jiji. Honestly ke nkane hle le no ka mo ntlong go bosula gut and motho ona le yena netso o nkane thata fela. I'm planning to go back home because ke kgathetse jwale kopa thuso ke ana na re dumela doctor a tsa gona o mamella motho a sa gona go mamella what to do jwale ke ena wa itlhalosa ara yena o nkane a ntle le motho wa hae ba le babedi ba nkane so ka mantse mo ga ba mamelane bo ba leno a re dumelang ka khasong ha kena tshwarelo kgetlong le nana ke bona divorce e le solution ka monna wa ka wa 27 years ke bohloko. Okay emongare thank you bahlakasi bam njengemihla uxolani emongena dumela ntate November re banyane dilemong marenyalane mosadi wa ka ona le enga lenyalo la rona a lena peace re kopa thuso. Okay, I think maybe re tlo tsana re bua ka yona mo mamedi wa ka ratang but ntho ya enga e tsamaisana le body pride batho ba ngata mamedi don't know ntho ni spirit ke spirit ke ka re ke yona ngata e tletseng ka ha ene tloko relationship ene ke spirit batho ba tsebe ke spirit ntho that is why mamedi wa ka ratang ke ba rapella batho ke re today ke tsa mohlala ka kapole le tle ona ene ke le ba modimo ke ba bitsa ka mabitso but ke example gore bana ba tlile honna ba lwane physical fight mamedi ha ka bua le bona ha ke ba rapella mme wa te ke a o bua mme wa Straton ka o ye Straton se a re ke batla ba arwana ke ba kenya studio ke ba butswella mehla ina bosiu ya bobedi mamedi wa ka ratang ke a o bua kgaitsedi ya monna a bua hore a bua ka re o mosadi wa ntatelo gore no ke batlang o butwa ka a rwane le mosadi yona gore o butwa ka tsebo gore sebeletse so mo mamedi dintho tsena di spiritual ha le tsebe lona nina anias ene mo mame a ke batlo le blame because sometimes taba gore le rona re ba ruti ha le tla dikerekeng ha re gone le bontsha dintho tsena gore di teng di a etsala re tla re le rerela re le jotsa ka bojo bo fela ma re sa di thusa re sa expose dintho tsena tsa di spirit jwale le ka ra le fifi le dula ka ramanyalo hona le di spirit tso controla maphelo a lona ka bomadi ba be ha le tsebe nix lona le supana le bang le lwana le bang ke batla o tla ntho nyana mamedi wa ka ratang batho bohle ba nang le di anger batho bohle ba nang le ba manganga ba jwang mo mamedi ka bomadi mabe le ha o ka tloela yeno wa tsamaya o tshwana le motho ya reng ke kgathetse go dula lekeishene maphela a lekeishene a mangata ha o qetile bo aka diphahlo tsa o di kenya o di kinyeletsa le maphele ano o bo treka o ya disabapong o sa bone hore o la ishite ka mora vene ka maka ka mora truck maboxa no wala ishite maphele ane o abali amani o lwanontsha a demo o treka ka wona di anger tseno you cannot be proud kata ba anger you cannot be proud kata ba ya bostabone kai because mo mamedi le ale ke la ba tswella bana bano le ntse le tlo treka le samwe ka maphela ano and I'm totally frustrated mo mamedi that is why ne ke bua Sunday ke re ke nyaka ke buile na ke re ke mamedi ne ke bua ka change ke re selemo sena ke selemo sa gore motho e mo le mong a sebetsane le ena and I still want to repeat that mo mamedi selemo sena mo mamedi a ko nke 3 months fela ya o sebetsana le wena o so sa sebetsane le partner ya o so sa sebetsane le mang ka bang but o sebetsana le wena because sometimes change yo ka itlisang ka wena it can also bring a change to your partner. Dr. November pele re qeta ya botwa batho ba bua ka di anger ba bua ka bo stabo jwale go bo ba le yenwana he e leng hore ke sukonyana ya bonolo ya amohelang masawana a mang le a mang ka tlung ebe o tlotse dintho di a etsahala fela
gore o bonolo bona ba haisalo gore na monna o robetse matsekela kapa mosadi o robetse matsekela matsatsi a mararo la ha fihla monana a re suru o thola fela a re ho lokile monna e sebetsuwa jwang. There is nothing how amohela ntho yes au destroying kare ke go ba repeat. There is nothing when o khona o dila o amohela ntho but e be sa o lematsa kare. Problem is when o amohela ntho mare o lematsa kare wena o ntso amohela masawana but o qetile bat masawana a bantsa o lematsa kare. It's dangerous. Au ja le mo because the sad part or qeteleng ya qeta mohla o qeta o ba destroyed that person o tla ba o tloeletsa a tsamaile lo phela le motho mo kapa a o change. That is why you lembo hlokoro if it's about that thing you amohela it doesn't affect you, I will change how you things then phela le. But if e say if it stage more ring yes ke nnete ke tloeletsa ke motho a bua mare in le matla letsatsi le ene timalo ya yona ya o change no mo mamedi ka nnete dilana le yona ba tla thuso ka ditsela tsohle tso ka etsang ka teng. Are katela Dr. November na ke ramba thobo ba tla thuso mamedi ya pele a re sebetsana le change until mo mamedi re tloela taba o blame batho mamedi so lanka re ntse re pointa batho ha ona mohla re tlo sebetsana le runa lo change dintho tse itseng ka rona. Mark my words mosebetsi every so lanka mo mamedi re ntse re pointa batho re la ka batho ha hona mohla re tlo dulang fatshe runa re tsa self introspection and the more re sa dule fatshe re sa self introspection wa tswa re tlo dula ka tsena se re leng tsona ho fihlella ene ka moadimabe tse dintsa dintho tse re leng tsona di safarisa le runa beng ba tsona wa tsona le dintho tse tla thola yes o bona ka safarisa mosadi wa hao kapa monna but somewhere somehow it's safarisa le wena because totally ya total le wena bona jwa when there is no peace in your house le wena o ba affected ene ka go tsena ko wena o khositse ntweno o re ska ba le khotso ha e khotso but le wena wa safara so dintho tsena as much re sa batlo dilana le tsona mamedi re sa batlo etsa self introspection re sa batlo change runa but o tsala e kore dintho tsena tse re leng tsona tsa runa tse re di ratang di affecta le runa e bile di re sula fa le ditse so e tshwana le ntwana ya revenge o re go batla iphethetsa mara ha o ntse iphethetsa ha o khotsofala hobane ha o soka ba bo fihla mane mo tlamang o fihle teng ebe o jella yona ntho ena hore ha o so fihle mo batla e mongwe e khotsofaditse revenge tse mara shaba no ho etsa o na le batho di tronkono o revenge but ka revenge ya wa safari gore na le dintho tse re di etsa mara tse qoteletseng di safari sa le runa mamedi batho ba batla go bua le nna 073 202 9079 that is my personal number 073 202 9079 ke dipita la go qetela 073 202 9079 mamedi ha o ya sebeletsong honna o kalama taxi face 3 kapa face 7 o kalama taxi face 3 kapa face 7 o bore fela ke kerekeng ya Pastor November shopong ya Madikhabela o lo thoba shopong ya Madikhabela e pela kereke mamedi ke yetsa counseling ke rapela batho ke ba thusa batho ba o satana a ba trapang ba thusa le mamedi ka rata mantsa ka o qetela gore banna ba bangata le basadi ba bangata stratong ka mana marelo ngwa hao Oscars banna le basadi bona ba bangata mare ba ileng bana ba runa ba batlang bana ba Oscars because if bana ba tholahala is the way re ba bonang ka teng ga be rena le batho ga be re nyetse ga be re se frustrated banna ba bangata le basadi ba bangata le basadi ba bangata but ka bo madimabe yena ye leng wa hao yena Oscars ka tsele e hlotseng because if bana ba le easy o tholahala ka o fela haruna ka be re le monate mshanyana wa ka o teng ka mona mtele le mfana wa ka Pastor, thank you, thank you, Papa. thank you. Thank you so much, guys. Everyone to FM metso di maso hora ke ya le shome nna he ha o batla mphumana o ka mphumana no rona tsa FM 0698465476 mo tla kopana le moshanyana mo telele ka se mo banna section 10 ke yena ke tlotla kusia Le shome. Guys, thank you so much. Until we meet again. Kiri ke a tswa TikTok ya hana o TikTok o tswa hle
Guys, TikTok again, Facebook, Kubai. That them bless you guys. God bless you.